Qoz Ümesi Festivali jinguvchisi yangi texnologiyalar bo'yicha qoz itinden, mana qoz ishaklaridan, onda nechik atasak da yaraydi, qoz mo'yini tuturuv. Гадәти булмаган ризык әзерлибез, qoz mo'yini. Bizga kerak була менә qoz mo'yini. Аның өчен кирәк була йөрәге, аның өчен кирәк була бүтәккә. Әзгенә эш майы, суган, сарымсак һәм дөге. Безнең беренче эш итеп, мясорубкаша үткәрәбез йөрәк белән бүтәккәне, sarımsakны һәм суганны. Biz инде шып-шым булсын дип, менә шундый элекеге. Монда мясорубкаларны кемнәр хәтерли әле? Кемнәрдә бар ул? Бу кешеләр бар да, яшьләрдә юк инде. Kullanılmıyor da. Her gün elektriğe gelendik. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimde de seyir olup gitti kutlandan eğlendiren yok iken. İş moyun. Hazır biz ezir farışqa salabız dögünü. Qolab chiqmamni ekan men. Burttirilgan ezra burttirib olasizmi ekan? Salabız qora burush. Tuz bilen pişken dögünde tuzunu katlanıyoruz. Yani ilk işin tağın bir spesiyel cennetli şekil gideririz. Hazır biz evetler bulgartıp farışını ezilip koyarız ama moyun artık. Yani biz moyun eziliği başlıyoruz. Eziliği biz moyunla. Moyunla da başta eğlendiririz su yağını. Eğlendiririz de. Böyle yakın tiydi. Su yağını eğlendiririz. Hem biz onu tekeşekiriz. Hazır indi eğlendiririz kiriге. Bir moyun da обычно 400 gram әзір массы кірі. Примерно. Bir moyunga 400 gram әзір массы. Hazır indi başını eybetlep, beylep koyamız. Tuturmanı nişik eyleydik, şuna getirip buna getirip eyleydiz. Laske şekilde bular. Hazır dokuzluğa 180-200 gradusla 50 bir saat, 50 minut bir saat.